iz književnosti. Jedinicu. Nisam pročitao ni jednu lektiru. Vjerojatno ću past razred zbog toga, ali tvoje knjige čitam. To je nešto što je meni bitno. Druga stvar, kad mi muške kažu da, pošto ja volim za sebe reći da sam pisac za ženske, kad mi muške kažu pročitali smo pa smo pustili suzu, onda kažem, mislim, jer jedino taj povratni moment je nešto što meni daje snagu da i dalje pišem, a volio bi, znači, u principu da je jedan širi još. Bez obzira što si hrvatski pisac, govori u Subotici nisi u Hrvatskoj toliko poznat, bez uvrede. Pa nisam poznat jer još uvijek nisam imao priliku da izdam knjigu u Hrvatskoj. Znači, ja bih volio, znači, i želim to i koliko bude sluša puno izdavača i gleda koliko bude sreće ovako. Ja znam da se neće pokajati u smislu toga. Kako je gori sa knjigama? Kako je gori? Pa nije slavno kao što... Je li moraš žicat sponzore, je li vlastita naklada ili... Pa, ima svega i svačega, sad više se čak ni ne žicaju sponzori jer jednostavno nema više love, nema, jedino sad, eto, to je tržište, znači ti ako iziđeš sam na tržište sa nečim što si uradio, ako čak sam investiraš u to, znači onda moraš biti hrabar i smatra da ono što radiš je pravo. Veliki je rizik, Dražene, pazi, to je... Ja se ne bojim rizika, bo ja 18 godina sam u tome, u 6. mjesecu ću slaviti punoljetstvo kao pisac i nikad nisam imao povratnu negativnu informaciju. Tako da to je ono što meni daje i dalje snage i sve to, a vjerujem da znači nisam ni nikad išao sa nekim većim probojem na ovako veće tržišta, eto sad bi volio i želio da, jer smatram da onaj nakladnik koji tiska moju knjigu neće pogrešiti. Posebno su zanimljive, neobične zapravo, ja nisam nikad naišao na tako nešto kao ona tvoja, a sad ima i druga jedna koju nisam čita, ona tvoja teniska knjiga. Šta je to, šta te to ponukalo da tu jednu tenisku priču koja ima malo u sebi naučne teniske fantastike da staviš u roman? Znači, recimo ovako, knjiga Wild Card koju sam ja napisao 2004. godine nastala u Dalmaciji, opet. Biće na Braču? Ne, nastala je u Filip Jakovu, u kojem sam bio, znači, opet more, znači, pisao sam je doslovno udaljen 150 metara od mora. Sa pogledom na more, znači apartman gdje sam bio. I to me ovako inspiriralo, iako se knjiga dešava u Istri. Jer u biti, osim onog ATP-a koji je bio nekad u Splitu, i priča je nastala tako iz tog nekog mog alter ega, što svi moji čitatelji koji su pročitali, knjiga je prevedena na 3 jezika još dodatno i prevedena je na engleski, na mađarski i na srpski, obzirom da je napisana na hrvatskom izvorno. I knjiga je doživjela tako jednu, da kažem, životnu storiju da me puno ljudi koje je pročitalo, ne mogu reći molilo, ali tražilo da napišem nastavak. Jer sam tako završio da... I nakon 5 godina si napisao nastavak. Nakon 5 godina je knjiga nastala i evo tu je što ću ti je sad darovati. Čekaj, pomalo još imamo 3 minute. Tu imamo još 3 minute. Postavit ćemo razmini, pa onda sad ću mi kao 2 kapetana da se ja tebi jednu moju čekam. Hoću da kažem da pošto je tenis ovako kod nas, Subotica, ja živim recimo udaljen pa jedno 100 metara od teniskih terena. U tenis je moja supruga koja me godinama čekala sa teniskih turnira na kojima sam išao razni, što prvo seniorski. Osvojio sam milijun veteranskih. Nisam osvojio milijun, ali sam u zadnjih 8 godina igrao 86 finala. 5 puta si umago osvojio novinarski. Novinarski, da, kao moja. To su me zafrkali da sam kao moja, pošto moja osvojio 5 puta ova, a ja 5 puta onaj. No, sve je to jedna šala, ali to je sve ipak lijepa jedna razbibriga. I to hoću reći, znači, tenis je moja supruga odlučila, Dijana kaže, kad nećete ja više čekat, nek ću ja početi igrati tenis. I onda smo... Jesi ti bio učitelj tenisa? Ja sam bio učitelj tenisa i čak smo uspjeli 3 puta igrati finala sa mnogo jačim u miksu. Ja nemam taj problem igrati sa svojim suprugom tenis. Čak i moja kćer trenirala tenis, ali posle se ona odlučila igrati odbojke, a sad interesuje ovako moda i te neke njene stvari. Ali smo mi organizirali, interesantno je to da smo mi organizirali redovito subotom
obiteljska natjecanja gdje sam ja bio glavni nositelj, naravno, a njih dvije su morali igrati prvo kvalifikacije za finalni meč. Tako da su to uvijek bilo... Je ti konkurencija, šta nisi... A ne, to su bilo... Šta nisi igra protiv Federera, nego protiv žene i čere. Ja bi uvijek zaigrao protiv Federera, samo je pitanje da bi on htio igrati protiv mene. I ta knjiga, rekli su mi da ova druga da je, nisam čitao, ne mogu suditi, ali da je jača. Pa to, znači knjiga se u biti pojavila tek, nema ni mjesec dana, i ona tek treba sada da zaživi, obzirom da imam jedan problem da u biti jedina preporuka mojih knjiga su čitatelji i onda se meni to dešava to da jednu moju knjigu čita njih 7-8 i... Šta nema love? Pa nema love i onda ljudi se snalaze i neka. Ja vjerujem, znači, jednog dana kada uspijem naći nakladnika, kada se budu tiskale u mnogo većoj tiraži, da će onda biti jeftinije i dostupnije svima. Prošlo lito na ATP-u u Umagu sam čuja jednu priču da u svojoj knjizi ima štofa i za jedan zanimljiv filmski scenarij. Je li ti to ikad palo na pamet? Meni je to palo na pamet i to je spremno i ja čekam samo producenta koji bi se odvažio. I finansijera? Producent bi to morao organizirati i osigurati, ali mislim da ne bi pogriješio. Ne bi falija, što bi se reklo u Splitu. Znaš kako ti smišno govoriš u vremena? Daj mi mot, naš kameran, on gušta. To je jedna, pogotovo za ovi svit ovdje, ti govoriš, opet sam ti rekao, rastegnuto, onda ubaciš neku rič srpsku, a govoriš ikavicom na jedan toliko simpatičan način. Kad sam tu u Splitu, meni je bilo normalno ovako malo da to bude zanimljivije i sve to sad da govorim recimo strogo ovako književnim jezikom, to je ovako malo i monotono, jer ja... A čekaj, ti tako govoriš inače, ja sam te slučaj inače. Da, ali bi mogao govoriti, pošto sam ja studirao na hrvatskom, mogu bi govoriti i klasično i sve to, ali mislim da to onda u formi ove emisije, obzirom da sam gledao dosta ovih emisija na YouTube-u, pošto nisam imao priliku drugačije, i vidio sam da su svi gosti ovdje rasterećeni. Sad zašto bi ja bio tu ukručen nešto i ovako, bolje ovako. Kako se reče na mađarskom je velika ti hvala što si gostovao u ovoj emisiji? Nađem sepen köszönöm. A ja jedino znam kad se reče, kad se damama ljubi ruka, da je treba ovati tome naučija Zvonko Bogdan. Dakle, jednu ruku je staviš ispod, drugu ruku je staviš ovdje, gledaš je u oči, ljubiš joj ruku i reče se kezi čokolom. Kezi čokolom, vidite da zapamtim. Pa rukoljub, u biti, ako znamo da je Hrvatska bila dugo godina u onim vremenima, znači u Ugarskoj, znači dio Ugarske, Austro-Ugarske i sve, to su neki maniri fini kojih više nema danas. To možda još ti, Zvonko, ali to više nema. To u Subotici više nema. Dinosaurus. Nije, ali nekako je prevaziđeno i pogotovo sad u ovo vrijeme, ne znaš, gospođe peru ruke više. Jeli? Moraš se da si žensko, ja bi ti rekao kezi čokolom, ovako ću reći kesenem, ili se tako reći? Slično, vrlo tako da. Köszönöm. Köszönöm, dobro je kesenem, hvala ti, ja sad köszönöm, kesenem je vidio. Velika ti hvala, Dražene, velika ti hvala što si gostova i sam se učinija 900 km, sutra ti želim sriću na povratku, još 900 i pozdravim iz Suboticu, Sabatku, Paličko jezero, iz Zvonka Bogdana i cijelu ekipu i želim vam sriću, dođi živjeti u Dalmaciju, ti bude sritno, izdaj knjige o Hrvatskoj, snimaj filmove i ajmo naprijed. Još jedan put. Hvala ti. Kad dva kapetana prije utakmice. Hvala ti lijepo. Hvala i sretno. Hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima K5. Gledatelji televizije K5, završena je Mosorijada broj 195, bila je za 5, sve je u znaku broja 5, gost je bio hrvatski pisac, novinar iz Subotice, tenisač, već sam rekao diplomirani pravnik, bivši advokat Dražen Prčić. Do idućeg četvrtka Mosorijade broj 196, opet u 9 korat uvečer, zdravi i veseli bili.